Bandawa pendono ek jingthongkam sop Hakasi Hills Autonomous kaknam ha ka arpu pra tarik ujemang kalalet banya kendu ya UCEM jong KHDC uba Shembor lang renja Bandawa bade ban pelat patba ya kerukom thapkam haba pinpau lingba kilat pathai khubor uba Thomas Working President kaknam uloong ba knang baki samla kinyo banya khun da ka examine rungkam ha KHDC di ban pelat patba lingba ki kot khubor Nakaliang kaknam kala kerpa ya UCEM manang ni syakman kinu ki kambalan kin pinbena kilat pathai khubor knang baki khun samla kinyo banyale ek examen ban pin baharu ya kajingtre kam ka council nolor kata kaknam kala pin sngawru sya UCEM halor ka jingsiu belasngi shikinong tre kabalong tang san hajar tingka shibnai ya ki casual worker bat kani kadai ka jingpin khen ya ka labor act kabala batha bade ban siu kat kum kaan balabu kaknam kala yo ru ban pin sngo halor ka notification jong ka sarkar jilla arjar khatsan kabala batha ashki department jong ka sarkar ba unu ubar jilla haba uthap tender umdon kam ya ka trading license na ka KHDC baddawa UCEM bade ban pindu ya ka ni ka notification mentang sini ngira ra lai tili kimat ka tuan jong UCEM penukong ne ngira ya wat ya ka RCI nang ni na po ka council bagi nang CEO ni hindet sini ladap kini ka RCA ke bagi wat kani siapang berkom tungkam tungjam hang ni apa dis council but kebabun hi ngila alap ba ko mangila alap bagi por ba adap kumbang ngila di pentip isi boleh tajuk ngila alap yang mentaruh untuk di sistem di pattern di bamiswa di long lesi berhabat berkalah di nakal yang ada sekausen katkum ki jawab parti ai ila lapa kadut council kamju pelai khumor ya ki pos ki balak hang ni ko council lalu kadut council kamju pelong ban khot examine ko exam ban ya compete yakin ki pos ki baran ko kadut council ki pos ki ba kadut council kaju penni itang ita notification ban wa apa notice tersebut kadut council ki ditangi ki pos ibadai ki magistrate ki under secretary ki accountant tang kita hi kena ki mabun ha ki pos nakaliang kadus council kang jukhat ya kena ka punishment but nakaliang ka jongi ngila kerpa ya ICM ba nang na siya kamat kino ki pos ki ba laj min soba ban pentip lembah kila ai soba nang ta pa ne min khot ki exam but agi kon samla ka jongi ki ban tibet berdesar banyo ina kam kinyo nang bangin kenting ka administrative efficiency jong ka council hi borok awai but kapar pate ngilalap lembah ka RCI ba ka district council ka yaki casual worker daily wages kasiu tulap san hajar terkasi benai kakung berjawab ka RCI ba ngila ong tertib si Malaysia kali kadai ka jingpun khen ya ka daily wages act but kapan kain tu ya kan notification jauh labor department kabar sepenuhnya haulu Januari kabar jadi kini betre hakat daily wages kita mesti kita ki kador melabu dah kaan ke ngisim ba kata kajing sil ngiti bi gajuk benda hawat kajing keduk kam hab ya tu ni kan ni Allah lisan hajar si benai betul kalong inhumane in Allah dia but kalau percaya ke ai bat kepat ni siam baik Nsoba banbut ya gador kibala penyak dan notify dengan sarkar habang isi ya ketulok tu gini di daily wages but tadi ya ke notification kaba ke sarkar jela kala penni ho ada kacat kani kami subat mah hati pol berada di latar ni kani ka sarkar jela nama ka DC department ba ini ka notification ajar khatsan bat kala pak segi tenang terikam sarkar pedeng baro bat ko ongom ni kiunu unu bar jela ubat hep tendar ban khai ban pateng don kam ya ka license habat hep tendar nila penpang hakipon glagat gani kalau babakla kabayel ba berwarna kasih mensam bat nila ong kapentang menungkap balai ka DC department kawan tuklang ya kakam harus council laga don kam an penni kanu notification hak bade katri kadai ban wan na kan council hi
Kenapa kan dan kata kaji songtu bakal aja mau buat balang kaptam tu gini basyong gini di central department. Mah dekat apa deh? Nah kalian mencobi ni Allah ke district council keriban penduk ya kan deka dan special aja kan sana. Keriban penduk. Ban keriban penduk mendekari ba unu beri. Uba apply kita dan udi bandan ru ya kawai ke dokumen ke ongkat training license dan bukan konsep. Kadang ke argumen bangila arwi bat ki isi ber yang ba ban apply ka tender is not a trade. Taka argumen nang lego jongi kata ke end result keriban khai ke. Ke end result keriban khai lado yo ya ka tender un khai. But let's say lada ulai yo ya ka tender khati. Yo udon ya kata ka jumut pada ngan la ban challenge dan ngam yo yang ada license itu kan la ban challenge apa kayu ngasiri te yo ban simplify ban pensuk ban penbaik bandung kumar jumut kino kibar lagi utak tenda kidi bandon ya ka trading license apa ka district council bat lada kimdon ya ka bidding document joki dei ban reject bakin la ban proceed camat ban yo ya ka kam khai hane ko ka jela ka jongi kini